Izwa ngithi angikuphendule kulombuzo ongibuza wona othinta umphongolo wesivumelwano. Ngizoxoxa lokho engikwaziyo ngawo kuphela noma engakuzwa ngawo umphongolo wesivumelwano. Umphongolo wesivumelwane isipho esithize esiyimfihlo yalobuNazaretha uNkulunkulu asiveza kuShembe ngendlela aziveza ngayo. Angingake ngingene kuyona indaba yakho, kodwa nje umphongolo wesivumelwane wawugcina usesandleni sikaBhombela. Esehambile uBhombela kuthe kuvula indlezitsha, ilanga la uveza lo mphongolo wesivumelwane la uvezele ebantwini, bathi kwakuvula indlezitsha, obaba babekhona, bathi kwakukhona babe sendaweni engathi i-altari iphakeme, ngisho njalo. Wawubegqoke ingubo ezibovu, abafana babe u4, kwakungunkosana uVusumuzi, kungunkosana uNkanyezi, uNtshishibe Shange oyiphoyisa laseMjebheni, ozala uShange, uthisha uShange wayefundisa eSodopha. Ngizama manje ukuqondisa ukuthi kwakunguba lo Shange loyo. Lo munye ubaba wengamqondi kahle ukuthi ubani. Kodwa emva kwalokho ke kwabe sewuhanjiswa umphongolo wesivumelwano. Ngizothatha lapho usewuhanjiswa khona unkosana uNkanyezi, okwakuyinkosi kumina noma okuyinkosi kumina, obizwa ngoMakhula kancane. Esewuhambisa uthi ke esenkonzweni, ngisenkonzweni, uthi kunento ekuthiwa umphongolo wesivumelwano ewumongo walobuNazaretha. Manje siyangihlupha kakhulu, ifuna ukuphuma. Kodwa manje nalento iwubungozi, iyingozi enkulu, ngoba mangingayikhipha abantu benje eNandi, abaningi abantu bangabhubha ngoba iwumlilo wasezulwini. Isithi ke kade kufika amadoda aqhamuka kubaba phezulu ebuhleni, ezothi ethunywe ubaba. Angabefundisi lamadoda, awadalula ngamagama awo. Athi ubaba uthi ucela ngimtshengise umphongolo wesivumelwano la ukhona. Uthi ke ngiwabuzile lamadoda ukuthi ngiwathumile lamadoda ngathi hayi kubaba, afika mtshasho kubaba ukuthi abuze kubaba ukuthi ngibuzile ukuthi kanti uhleli kanjani lesihlalo esihleli kusona uma engawazi umphongolo wesivumelwano na. Amazwi lawo kaMakhulu kancane kwenkosana uNkanyezi, okwakuyinkosi yami. Usethi ke ubani owazi unjilo la phakathi kwenu na? Abadala, bobani abadala abazunjilo? Kwavela uMamchunu Ngcobo, kwavela usarukazi akhuzwayo kuthiwa ubonani. Wesithi nina nibadala niyamazi unjilo na? Bathi baba siyamazi unjilo. Owayedrivela ubaba ilanga nawo, bathi baba siyamazi. Wathi uye kuphela umuntu owangidrive ngemoto mhla ngiyofihla lo mphongolo wesivumelwano, kodwa naye akawazi la ngawofihla khona. Yimi kuphela engiwaziyo lo mphongolo wesivumelwano, lapho ngawufihla khona. Ngakho ke ngikusho ngeqholo ukuthi nguye owaziyo lo mphongolo wesivumelwano lapha ufihla khona. Ngenkulumo ethize ngeyilanga ngiyikhuluma le ndaba nje, ngixoxa nothize, kwavela inkosana yakwaShembe ezalwa yilanga, isekhona iyaphila. Yathi ubhuti owafihla lo mphongolo wesivumelwano